Ing Kapitolyo na, ing kinimot king problema dari mga ragulaluwak, king dane ning MacArthur Highway, king balen nga palit. Ay ning report ng Patricia Mamangon. Timo kanong atyo king crater king bulan, ing panandaman dareng motorista, ustong daralan king dane ning MacArthur Highway, king balen na ning nga palit, uli dareng mga lalam, at toki-to king lubak king dalan ay nausdang moon surface at Sungka Road. Agpang kang Mayor June Tetangco, malwat da niya kanong reneklamo king Malacanang, reng mitok na nga proyekto ning Department of Public Works and Highways o DPWH, madibat pa inyang 2023. Pero ang gaking salukuyan, ala pa mo rin kanong aksyon. Mahaba sa NLEX kasi makakapag-divert ho sa apalit yung mga sasakyan. Ang problema ho, hindi po natapos yung daan doon at wala na yatang pondo for this year yung sinasabi po. So, lumubog din po. Pero may portion na pong nataas. Sa akin lang po, sana ma-upgrade na po at matapos na po yung portion na yon. Kung nangyari po yun, hindi nagka-traffic po. Hindi natapos yung project? Opo, wala na daw pong pondo para sa MacArthur Highway. Yun po yung sinabi ho nila. Lakwas pang melalaing sitwasyon king dalan, kay bat ning toki-toking uran, kareng milabasang paruminggo. Keti, kinimot ne ing Kapitolyo. Personal ning penimunan Vice Governor Dennis Delta Pineda at Mayor Tetangco ing pansamantalang pamanyamasan ning dalan king saup ning Porac Quarry and Truckers Association, Prime Mix Group at HMD JV. Ang trabaho natin dito sa Apalit. So makikita nyo na po kung gaano kaayos na ho. At least medyo komportable na po ang daan natin. No po. At sana po makita ng Public Works. Baka gusto nyo, sementuhan nyo na para matapos na po yung problema natin. Toklo king 60 trucks ning vibro waste ing tinambak bilang pansamantalang solusyon. Sa lukuyang okupado lareng heavy equipment king pamanyamasan kabang maninaya pamurin kanu king kimut ning DPWH. Salamat Gob. At least bipas na rin ning aliwa mo rin nga Paliteños rin yung mga dumadaan dito. No, may ibang bayan na to at ibang probinsya pa yung mga dumadaan dito. 6 hours natapos tong problema sa Genra. Yung sa Lindeo, nandun na yung materials, gagawin na rin po. At yung sa Santiago naman, ini-schedule na rin yung paggawa dun. Bob, thank you po. At sa mga tumulong sa atin dito, malaking bagay po to. At least nagawa to. Atlong barangay, ing San Vicente, Sampaloc, ating paligi, ing direktang apektado ning proyektong pamurin mayari. Dagdag ng Tetangco, yarin kanu masalese ing drainage system, inyami tipo ning danum, kareng kulkul. Uling alternatibong ruta iti papuntang norte, tambing ya kanung minaksyon ing lokal, ating provincial government, bang apanatili ing kaligtasan dareng motorista at emitenga ing negosyo king rehiyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.